azul fell-awen tanemmirt-nwen imi tṣebrem akka yid-neɣ ur nettɛeṭṭil ara fell-awen ass-agi ulamek ara nesɛeddi tagnit-agi ɣas nser kan akka imi d-yusa yiwen n gma-tneɣ d aqbayli yettidir di Lalman mačči d menwala d yiwen n umussnaw d ameqqran deg wayen yeɛnan ageffur. Wagi ma kenqaren s tefṛumit il fait la pluie et le beau temps. Pas complètement, mais il peut produire de la pluie avec la technologie qui lui appartient. C'est la mardition, mais c'est la mardition. كي ستوز الكنكة في كينيا يكون فرح أسنيني تيسم وغرباز إيناس غرباز تمازيغ غيرت في مونريال نفرح يسك الساقيم أنسوف يسك أماس مجيد عبد العزيز أول غوفي. يعطيكم الصحة. تاوشيو شوية يظل لي هضرة خير بوسادي تولي غطاسي كوردان باكا ثايا سنم تا قبايليت وي سنم تا قبايليتي ولا دارت لابوسيس تا روميت تا انجليزيت الكينيس بلي هضر مشبخة كان كولون جافي ان اسبوار j'étais un enfant كان كولون j'avais l'espoir de devenir un jour un grand. Mais tu as باللي المقر et on a toujours le même espoir de devenir un grand. Ça veut dire مازالنا هذيك ورده. La première fois يهضر الجزائر فوري يهضر بالديسان هناك فورني اسوي ولكن لانت لي ميثود سيونتيفيك مثلا لا سيونس تزرب باللي ولاش الحاجه يتصور غرس العبد زيكني سلم لي التليفوناكي سمارت فوناكي تستقارم يكون زيكنا توطا دارت ناس نتيني ضواقات تهضر تشقار لي فوتوك تسمى نارا مي بغض الوقت زيكني هضر اني كدي الوقت عندها تهضر ذاك ديوان يبعد تولي طاك يتوالي كان الشقار الفوتو زيكني وتسمى نارا مي تورقنا نبضر تاكي تسيكراس ارتموسناو لا سيونس لا سيونس كي الحاجه الهاد يكون تمورتنا الجزائر تنفيستي لا جوناس كي يكونوا تنفيستي لا سيونس السيق قلنا نخدم ان غران با اون افون وين ينفستيني لا سيونس اسدف كثر كنت راه باغ اكزومبل كنت فكر $100 امريكان اي خاصة كنديان افكادو يصور ديال هادو طاف الجيبي وخص انت يصور ديالني بصح انا كنت فكر هذا مسلم وكنت فكر لو سافوار التواد لو سافوار لي السافوار لي قيموري تخسر quand on donne du savoir il se multiplie. Mais quand on donne un truc matériel, il se divise. Voilà. شو تبغى تسلم شو تبغى ما كنت هضره فالشيء قدمه وانا مستحي مالا في زمان تصغير ذاك فول من ميشيل اكفور قالت هي سلمت لا لا ميثود كلاسيك انت اسينا يتقامت سيادينا une évaporation gamin تالين après formation de nuages les nuages نذا لين certaine altitude ناضوا لاني دورار كم جرجر الى قد كوندونسينا تغلين mais des fois تسمى les conditions requises ولا شي ثنت donc ولا شمكره ديالي le nuage يتفورمي راه dans un milieu acide ça veut dire عندولاش الهواء ترى كيقارن ام الصحراء باغ اكزومبل سي ان ميليو اسيد اش يهضر عندنا فرنسا يركان تخدم تصل لي بومب اتوميك تصل لي زيكسبيريونس عندها لا ليكسبيريونس لا بومب اتوميك يخسر لو مليوني دونك هو 200 سنه باش لاريون كاع ما يا ثايا لان لاريون خسرنا الهواني دونك ما ديال سانياج سان هادي وضع عندنا ديزانتيغري ماري ديزانتيغري لو نياجاكي لا فورميل بوامان وزي غير ما تسلمت سي اش 2 او تسمى الى الهيدروجين سين الهيدروجين الى وين الاكسجين ماري دي وضع عندنا لا موليكولا كتديزانتيغري سي لي زاتوم دوكسيجين وحسن لي زاتوم ديدروجين وحسن الميليو اسيد اش يخدم الاكسجين يتنجمع يتوغال او 3 يتوغال سي دلوزور alors كاين شو خدمات تبدي له لو مليوني سي با كيلك شوز دو ماجيك لا دو فانتاستيك لا تبدي له لو ميليو اسيد دون ميليو بازيك ما رفد له لو مليوني هذو غالا لي زاتوم
l'ozone, O3, il se désintègre, il se libère et il rentre en contact avec les atomes d'oxygène. C'est un nuage de H2O, c'est un milieu basique. بازيك مي ما ادري وضع كان مليون دي خسر الحال اسيد تفض سؤالي ركو قالت لي هذا من واحد السنه كي قالت هي دونك اذا قالت هي فورماسيون دوزون فوالا اوتروا دونك ما نبدلها لا فورماسيون اللي قالت هي هذا هو الغدا الميليو اللي قالت هي دارها بازيك Et le milieu basique, je me suis référé à une ancienne méthode des Chinois. C'est l'acupuncture. Oui, c'est l'acupuncture. Hein? L'acupuncture, l'acupuncture, c'est justement c'est de l'énergie. L'énergie, ce qu'on appelle le qi en chinois. Bon, en français. Le qi doit circuler. Alors nous connaissons le corps humain maintenant, c'est des méridiens. Nous avons des points et le méridien. Il y a l'énergie qui circule, qui est corroyée, qui a des maladies. Donc, je suis des Chinois qui ont utilisé l'énergie, c'est l'énergie. Donc, ils la procédure avec l'apport de l'énergie, on change le milieu d'acidité du corps. Et tout ce le corps il a l'énergie. Le système immunitaire il n'est plus très bas. Et ce que je fais, j'ai eu l'idée de faire l'acupuncture pour le ciel igné. Vénès stagné. Mais par exemple la radioactivité, le milieu acide et tout ça, tu vois les rendre d'aéros. Ça a un appareil relié avec lui-même. Il y a 3 signes, ça t'a fait 10. Oui, c'est 6 mètres de long. هذاك تسع ديال فلاكس هكا هي شمال voilà. Et puis j'utilise la direction appropriée à Figuenouane. Après مرة بدو تبديلها تشونجي le milieu شوي يضروا بلي هكا هي وكاثيا الأخرى وكاثيا ديزانتيغري يتوغاندو كاثيا ليبر وليك ليبر شمال en contact هكذا l'hydrogène, donc on a H2O. Donc on voit un ciel bleu et tout d'un coup, les nuages, c'est comme la neige, les nuages qui se forment dans le ciel. Et puis 2 heures, 3 heures, 4 heures après, c'est tellement fort que d'y aller au four. Déjà, j'ai expliqué d'une façon simple. شعار كذا سقسينا مزيان. نعم. لا شعار سقسينا. لا méthode يستخدم ذاك باش تصغري. Mais est-ce que c'est écologique, c'est-à-dire il n'y a pas de répercussions sur le milieu Elle est très écologique. Pourquoi? Parce que par exemple ce qu'on appelle un état malade de la nature, et qui est l'état malade, je le revitalise. Parce que l'énergie, c'est un Allemand qui a découvert cette méthode dans les années 50. Il s'appelle Wilhelm Reich. الزمرات تحوسهم في الانترنت أتصارهم في اللاس. Wilhelm Reich. Voilà. انت غاسبين يصنع لا ميثود هكذا. C'est une étude d'une façon classique. Il y a par exemple les ordinateurs. Les ordinateurs, il a un bâtiment, je tu utilises les relais, tout ça, le hassoul. On va plus tard, le transistor et tout ça, nous allons, c'est un petit smartphone qui est très performant. En 1957, il a parce qu'il a découvert des choses
qui dérange le gouvernement américain. J'ai repris ces recherches, parce que ça en 45 les livrés c'est l'Allemagne, les livrés c'est l'Américain, l'Allemagne, l'Américain, et ça a un centre de recherche en Oregon, il s'appelle Orgonon, mais elle machine tout ça, et puis Misr c'est tout ça. خدمنا un embargo في الناس FDA ودي اذا قال الامريكان لكن الحاجه قلت له الماكله نطفوح دراغني وذاك سي دي سيونيست داير نوتي دي خلق لي باكساني قلنا قال يدخلوا لك شوف هذاكي انت اللي تي كونتر يقول لك باغ اكزومبل toute la planète est le bénéfice du bienfait de la pluie tout ça. Alors alors, j'ai repris ces recherches. À l'époque, quand il a commencé, c'est comme les premiers ordinateurs, ils étaient grands, il avait besoin d'un lac, un très grand lac. Le Canada, il a la méthode de guerre, les lacs d'ailleurs, pour ne pas saturer l'eau. À un certain moment, là, c'est saturé. J'ai pensé à comment mettre cette méthode pour l'humanité, mais partout dans le monde, je peux la faire. Tant que j'ai étudié ce cas, j'ai étudié d'autres chercheurs, Nikola Tesla, Schauberger, Priori, Lakowski, TAS, j'ai performé cette méthode et je peux la mettre avec un bassin, je n'ai pas besoin de lac. Seulement, c'est ce qui fait que je l'ai faite en Mongolie, je l'ai faite en Iran, je l'ai faite dernièrement en Namibie, je l'ai faite en Égypte. Il n'y a pas de pays, je l'ai faite et j'ai transformé le climat sur place. D'ailleurs, vous n'avez qu'à donner mon nom à Medjid Abdelaziz sur Internet, vous avez trouvé beaucoup d'articles, plus de 10 000 articles, beaucoup de gens qui ont écrit sur ça. Et j'ai essayé, au début j'avais des difficultés pour éclaircir. Il ne faut pas tout faire pour faire similitude pour éclaircir. Vous avez connu par exemple l'addition de l'électronique, les électrons, les circuits parallèles, les circuits en série, la même méthode qu'on dit penser à la lampe, au lieu de la lampe, c'est un robinet, c'est un après ادفع مضخه ضروبي اون سيري لقد فتح لي سير باش يعدي وما مضخه لومبارا لا تفتح هذه ولا ما ندير تعدي فوالا كاين ça m'a valu justement j'ai pu expliquer cette méthode que Wilhelm Reich à l'époque pouvait lui-même pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'il a une physique qui s'appelle la physique de l'orgone, il a une mathématique qui s'appelle les mathématiques de l'orgone, et il a ce qu'on appelle, il a travaillé dans les cellules du vivant. Ça, c'est ces microscopes qu'il utilisait. À l'époque, ce n'est pas les mêmes microscopes que Souraï. Vous voyez ce qui se passait. Mais il a été combattu. Pourquoi? Parce qu'il gênait certaines sphères, hautes sphères, le savoir à Gataya. Ou bien l'Américain, on est des salines qui font, ils se mettent des salines à changer le climat, ils se mettent le l'âle. Donc, c'est les militaires qui sont derrière ces trucs. Les Américains se sont donnés comme but, dans 25 ans, ils vont maîtriser cette méthode. Nous connaissons, on la maîtrise, mais le Hukouman, Allah, oui, oui, c'est ça fait mieux. Non, puisqu'on travaille justement, c'est la planète Terre. Et puis quand on travaille avec la planète Terre, il y a des flux d'énergie. Il y a le jet stream, par exemple, à une certaine hauteur. Il y a par exemple d'est en ouest, comment ça marche dans l'hémisphère nord. Il y a l'hémisphère sud, c'est un autre comportement dans l'équateur d'Aran. Et ça dépend de la grandeur de l'appareil. Par exemple, à Tmoura, et comme il fut le cas à Sao Paulo, au Brésil, il y a à peu près 3 ans de ça, j'étais là-bas, il y avait une situation extraordinaire pendant 9 mois. La ville de Sao Paulo faisait parce que كل شيء يقور même ولا شمان هكا
دينا جي كونستروي ان اباري يظني غادي يدوق الفور تحمل كل دولين ميم لي فواتور جي دي فيلم là-dessus كون ساعة الوقت parce que j'ai une présentation mais quand vous voyez ce qui se passe et tout ça c'est autre chose oui حيت ساعة تسوي السيد فورا من هذا مطلق بين زراب اللي يستدير يسكسين كورا هنا غران بروبليم ومان لا سيشريسي فيها لو كان لم يتدرينيش اسكو الزبر استدير تريكلي بروبليم مطلق بين الكابين جينيراليزي sur tout le territoire de la cabine. Est-ce que ça peut régler le problème? C'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que justement, j'ai commencé à travailler en Algérie depuis 2003. En 2003, il y a une situation très très dangereuse où l'Algérie allait acheter de l'eau par bateau. روح à la télévision algérienne, parce qu'en 99, j'ai fait une opération à Tlemcen avec le ministère téléphonique, avec Belayat à l'époque, j'ai une démonstration à Tlemcen, à août, il y a les Dougfour. Ils m'ont réquisitionné les appareils, je ne sais pas pourquoi, le DRS, on va démarrer avec les États. Donc en 2003, j'ai acheté du terrain à la Ouate, direct à la porte du désert. Et là, j'ai commencé à faire les expériences. 2005, juillet 2005, j'ai fait la première expérience avec l'équipement Yagataya. Il y a les Dougfour, il y a les. On bat 2007, 2008, tout ça, même la télévision allemande, parce que dans le monde, je suis connu seulement en Algérie, je ne veux pas être connu. Pourquoi? Parce qu'on me met les bâtons dans les roues, tout ça, c'est un peu difficile. Mais l'Algérie, après les expériences, les barrages la structure, H24. اسمي في ديال الأمان تسند une fois par semaine دقيقة 12 دقيقة même si فانديو في الغنية الناس جالمة وسندوا أمان تسجل لي روبيني يفتحن باش تسخن مين كوني ثمورتنا يتسمعوا ذي حكمان الدغلين وامان ضربيك فغان ودغلين راه وزاري غير غامي كي تسمع ما راه سيرتو سيتي ان الجيريان كي ديريير سا وتسمنا راه ونرى دونك تحسادر لي تو سا جو كومبون با سي كيك شوز دو ها بس كما لا فورموليني تعرف تزرع الاستسقاء تظليت راه وليت تظلم راه وليت تظلم تظليت الاستسقاء اون ريان كونتر داير كايني ذا مرابط اللي تظليت وحدس كايني وحدي افيك لا سيونسين وحدي كايني جو سوي سورتي دون دي بلو غروند زيكول l'Allemagne la Technische Universität Isqaran dans l'informatique la bioinformatique l'intelligence artificielle. J'ai travaillé pour la Fraunhofer Institute qui a inventé le MP4, le MP3. J'ai été acheté comme chef de projet par Volkswagen où j'ai travaillé dans un certain temps. On va des fois, j'étais pas satisfait de ce que je faisais à Orson. Je voulais faire quelque chose pour l'humanité. Nous, pauvres, une grande famille. نبغى يتسمع يتمرثنا شو كان صوريوز من غير الغرام دونك شجعني تغري الالماني الوقت اللي دونك جي ريفي سا بور l'Algérie voilà elle existe oui. Parce qu'en ce moment, c'est la question tout ce qu'on voit dans l'univers, c'est le vortex. C'est la même chose, le vortex, c'est ce qu'on appelle, par exemple, notre planète, elle aspire et elle expire. Chacun, il aspire et il expire, c'est le vortex. Il y a ein, aus, les Allemands. Mais à chaque niveau, c'est différent. Les tornades les tourbillons. Dernièrement en Allemagne, il y a eu un très très grand tourbillon. Et bien la région, la SHA, c'est une autre machine, Sphère Harmonie à Lager. Au début, elle portait mon nom, Majid à Lager. Un autre nom, parce que l'intérêt alors, le tornado est et la région. D'ailleurs, c'est filmé. Mais il a dévié. Pourquoi? Parce que les aimants, un pôle positif avec positif, il se repousse. Donc, tu n'as pas de voilà.
انا عندك اي ده شو سيني إنتي صغري كل سهوة ماشي كلها مرة مولاش الهواء نصلي ولكن يصارين الهواء يوم قرآن لو كيدوني تجيك صري ونكيني دي وردان قرنس تمغرة بنزار تسوين تنين تضرهم خامر وخام خاطر ساعة النية أضرهنا وخامر وخام الدومون ديال الحلاوة تديني مولش كي الحلاوة نصلي ركفور تجي أكثر من صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سيت ليبوكريزي إيكوار كاملني ماما دي تواريك قرن السبيبة خاطر عشان عطاسك دي تواريك ما راه يقول الناس نفك الحلاوه تروحنا رومنا راه ندات نجمعها اذونا تغني ناس الحلاوه تني اي اون جينيرال 2 زور ابري غادي الفور فوالا سي لي تراديسيون اذا قرات نتمتسو باسكو نسعى بني انزار هكذايا اذا قرات ازيد نحيو المسيس ساعه سقسي نعم. J'ai une question, mais qui sort un peu de la science. Elle est un peu plus, je dirais, métaphysique, mais qui est reliée un peu à la science. Il y a certains qui pensent que l'humanité a été plus avancée qu'on le pense et qu'il y a eu une extinction, mais tant que le déluge, c'est pas Dieu qui a puni l'homme, mais ça a été provoqué. Est-ce que vous pensez que cette méthode peut être utilisée comme une arme de destruction et qui pourrait, par exemple, créer le déluge? Justement, toute méthode qui se crée ou qui se fait, comme la bombe atomique, comme la dynamite, le prix Nobel, il faut penser une chose. Cette énergie, j'appelle universelle, divine. On prend par exemple un scalpel de l'mous. كفوس الطبيب يزمر يداوي مي كفوس ان كريمينال يزمر كينا donc ce n'est pas à nous on invente on a mis à la disposition mais comme vous savez les institutions militaires de notre ligne donc ils ne voient qu'un certain intérêt comment par exemple régner diviser pour régner il faut affaiblir l'ennemi il faut des tas de trucs donc justement c'est à nous de reprendre, de revoir pourquoi on va dans le mauvais chemin. Donc, nous connaissons, on est périmé déjà. Nous mais notre prise de conscience, nous savons, nous gouverner des fois. Je veux dire, رشيد السنين ناس إلى 10 سنين ندنا ويقول أنا ميجي وراد بيريمين وراد خسر العقلية نسن أثيت نسكر dans ce milieu le milieu قتلي الهان بول voilà ويجي يتظاهر يبقى الصحراء الزيغة أنا كتار نشلاضة كي غاسن نكتب عندي ارتيكل في الإمام الجرانر بي لايك السالات إلا قتلي هذا مقرين شلاضة يميت فرق الغاشوب غير الزنزان إيه غارك يا سيد اتشت الشلاضة باش تغير ما مقرين شلاضة قرين شلاضة يسحاو ليس قرويس نكلون الناضة كاع قروين الناضة إلا قادرين كيف تنقروث فاتس اخبار ماني ندريس نظر ما سهرون سيعفر بهم ما سيعفر بهم وقيد يونو مغنى سنقران في قبايليت النار في مزيان وزمار ديني تسين ووالن ليسونسيال كاستوز هارون يا رايدي اللي سي تكنيك ندلس on est devenu الذي مدوكال لا طاس ومن بعد تيلمون نخدم الوحيد يتسمى سي كوم لو برادر وينس نساطاس لي زيديت لو برومي ديكسيونير تقباليت كذا هارون في ديك الشفن الوقت اللي نبدا نولى بلي لا تكنيك هكذايا تقباليت بو الي بلو لوان الون نخلق سيد لي مو تكنيك تقباليت بار اكزومبل لي ماتيماتيك اسمي سنتي الوقت اللي قرا كم كاس في كيسم نسميه سكاميت لا شيمي نسميه ساح شكون تليفون شكاوان تلفزيون تيطيف زرت الوقت اللي سيتي با فاسيل يمكنني صبادي ثلاث طراس بون عاش يدلس جافي ان اكسون كابيل كونت جو بارلي l'arabe سورة الحمد لله جو بارل l'arabe خير نزيك وي mais Haroun, on a fait beaucoup de choses ensemble. Haroun, c'est un génie, c'est Vergaz vraiment, il fait Rabbi Youth al-Fahama.
الناس يبقى زي كان ساعة شوية كان يفهمين كي حسرة من الله غالب ثاني شو سيزران نسا يروح يلا في لو سونتر دو ريشيرش نيكليير الجزائر لكن à l'époque on était pauvre je voulais sortir درساكي تمدين غرقاطاس d'ailleurs j'ai même écrit un poème lycée technique ندرس سميت أخرى Adieu, lycée prison funèbre où j'ai passé cette année. Je sors enfin de tes ténèbres pour retrouver ma joie et ma gaieté. Alors, à l'Allemagne, nous, on était les premiers officiers d'actifs. Je fais partie de cette sélection. ما فيش شكدينا غافو ديك وين تخدم كان فرح يسكنوا فيها. Si on peut arrêter pour les pompes. C'est des expériences qui doivent être faites. On va essayer d'ouvrir cette science pour les autres allemands. Pour la première fois, parce que j'ai travaillé à Namibie. La Namibie, il y a des الوقت عند الوحوش عند les zèbres عند les éléphants كتشمل les fermes. Les fermes ديالنا c'est 20 000 40 000 hectares. يباش حضرة نغان تيرينا في 100 لي زابر نغان تنبرسكو سنت تشن الماكلة كيزكارن الغاشيني alors خدمة سن deux appareils ديالنا dernièrement عقضنيد نيكي دون با besoin de troisième appareil نيكي on a besoin de trois d'assaut dans les universités نا صار العلم قتايا à partir de janvier février inchallah je vais essayer de voilà المثل فوق ياك سامع سقسيا السقسي مشتي طاح يقرزدين يقرزن لقديش كايني قديش مقران جوست في la couche d'ozone, le télé-oxygène, est-ce que la couche, elle va être touchée? Non. Parce que là, c'est les atomes d'oxygène qui vont se décomposer pour... La couche d'ozone, elle se forme dans un milieu acide. D'ailleurs, le problème qui s'est posé, dans les années 60, les Américains ils font des expériences. Et la couche d'ozone, ils font éclater des bombes atomiques qui font. On bat souvent le mensonge, les trouilles qui se forment. C'est au gaz fait par les frigidaires, le fréon, alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, quand on travaille, on referme ça. Pourquoi? Parce qu'on travaille dans l'état subatomique. Il y a des transformations. Par exemple, le plomb. Il y a qu'un atome qui diffère. L'état subatomique, vraiment un changement. Et guardez, qui est le sagin, va qu'on dirait un mot, parce que tu fais, mais c'est le mot, d'acheter. ما نتخدم انتقال ماشي سوق قروي كان كقروي على خاطر ما تخدم الا كل الكي سوق قرويين قرناس ماشي الشيطان سي لي زيغليز كي ديز بالدياب لا الشيطان القران لا كذايا سي سكون ابل لانتيليكت لا خاطر كني مرض اللول مدنا سارتوني ثاكي نسعى دو شوز اللي نتسوي ديالنا l'instinct qui est animal et qui est né pour les hommes. Il est là toujours avec nous, باش ونتمثل باش نصوفي منا un instinct de sauvegarde. نسعى l'intuition. L'intuition c'est une réserve immense de savoir. Parce que la science extérieure, la science intérieure. Et la science intérieure qui connaît tout, c'est comme أم البحر. كنوي تقطرين بوامل. مرات إلا تقطر في بوامل وتسيسين دارها تصار الكتوبة تخمرك بيعجبن وتقار دارها. وكتشمال قرني بصح إلا قد تشمل تغليظ القوامانني يتوالد دامانني يتسمى on devient l'eau, on devient le savoir. Comment on devient le savoir? Entre l'intuition et l'instinct, il y a une couche qui nous fait par exemple les êtres humains, les animaux de Saïnara. Donc c'est l'intellect. L'intellect là, il a مرات تخدم مرات قارض تعصد إيمانيم بالعفسة ديال الانتيليكت تحبسط إلا قد تعصد إيمانيم خاطر ما تخدم ديال الله إلا قدر واحد ويغا غرو ما تتشا نوزا
الى ثورة التليفونية الى قصاد خدمة تاكي وين هاد الانتيليكت باش هاك يحبس الانتيليكت تاكي لها لو موند لا ديواليتي كي نسعى الحاجات فواحد الحاجات لها نتحويس هذا نجبد ايماننا قرناس ليغويزم الانتيليكت سي ليغويزم دونك الا ليغويزم هكا تكسط الحوايج يتميل قرات تناغط ليغويزم هكا يزمر بنادم ماري يخدم لا ميديتاسيون ماري عسيمانيس اديا في مانيس الور ثلاث الحاجه الا قد تسينمت ما راه تقارن بوخام الا قد تخدم من سونتر شغل ريتوال كي تخدم كيجيك ليسين فقط انتويتيفمون الا قطاب لينيك تيليث كي قارن تنظف تيلي ولاش لي ما راه داو دار نت تجري صباطني كي برا تسوي ضرر الحاجه نيجاتيف على شومبرني وديبيات قيمه الا قد تعس مانيك ما تعس مانيك 5 دقائق 10 دقائق نص ساعه مزواروث اتسلط ولادي يهضر نقرويك واخد دماره روح تصفغاط هكا من بصح لو كانت تعسط هذه يغال فاب لابري كي داس الشهوه القرايه الشهوه القرايه تسمى مي روح للانتيريكت سي هاد لانتويسيون افيك هذا استخدامات تصور بلوز تخدم توت لا نوي وكيض كامل الصباح الدوكير تفضل ثاعي دارا تفضل مازالك تنشط ذاك الني جوستومون قبل ما يتعسى مانيس املي تواريك قبل ديني ضوال استريبون ديالي ولا تحسب دار مدى 10 ادي سوريوني زعفن كيني ادي هضر يديك اكثر دين زمر 10 بوالد من بصح كون تحسب مدى 10 هذا ولا الحمد لله مش ريبون ديالها فوالا La méthode est utilisée vraiment d'une façon pragmatique, je peux la visualiser. Par exemple, on l'appareil qu'est-ce qu'il y a qui n'a pas la fin de par exemple. أنا وريت فاس كذا اليوم من الشرفة ذي البحر اسكال اليوم وايق نون ديت فكاكيني يا ناس كسي سرد ذنومان. Après la deuxième question après parce que le monde est géré par l'argent. أشحال يسوق يونك أنا appareil باش غادي يخدمك في لم تشاهد. Bon, l'appareil, la portée minimale, moyenne, c'est 500 km. 500 km. Je viens d'inventer un autre appareil qui a une portée de 180 km. D'ailleurs, le Canada, il vient d'acheter un mini-appareil. Je gagne de la société l'Allemagne, Joanne Vancouver. Et Vancouver, c'est un grand appareil dans le 2010. Donc, il faut supposer que c'est un domaine de Guilqa. تصفضها بالعضاد يعني في لا سيرفاس بوامن كيس كيسفور يسفورم دي سيركل دونك او ديبي لي سيركل ني اي سون فور او سونتر ومن بعد فورس تعوضن هذه هنا كونت اون ريبيت لوبيراسيون بلو تار هذه يعوض ميم الجهه عنده يتصاوب راه دي فوا يفو كومونسي افيك دو تروا زاباري مي يفو سافوار خاطر يفو با جوي افيك سي زاباري. Est-ce qu'il est nécessaire? C'est un appareil, il est à El Hawita, à côté de la Zawiya Tijaniya à la droite. Et bien cet appareil, ça fait depuis 2005 jusqu'à présent, il y a 12 ans que ce fonctionné, il a aidé toute l'Algérie. Tu vois, pourquoi? Parce qu'on n'a pas de montagne et tout ça. Voilà. Mais voilà, avec la combinaison des petits appareils et les grands appareils, on peut faire des miracles. Je viens de faire par exemple l'Autriche, j'ai fait en Suisse, en Allemagne, j'ai 10 appareils, bientôt par exemple une projection. On vient de filmer le dernier appareil que j'ai placé avec un drone. Comment ça se place et tout ça. Et côté argent, l'appareil et c'est entre 20 000 et 35 000 euros. Ça dépend. Parce que vous le savez certainement, en fait, stratégiquement, ce qui parle dans le monde, les guerriers dans le monde futur, c'est à cause de l'eau. Donc là, vous êtes en train de changer complètement la structure du monde futur. C'est magnifique. Donc, je ne cherche pas à m'enrichir. J'ai travaillé une fois les Émirats et Dubaï, ça allait à Saint-Denis, Feldina. ومن بعد زعفني جاثن روحات لكن سكناش شقاني ناس سامر صوتني بشير خلص خاطر زعفن نثني سي دي جون ديبيل وذاك القران كي توسع ترنت زياده بصح ولاش ام كيقارن الفساد ام ثمورث ندينا ام مكه داو مكه كتظهر الله كولي